ni Mang Boyet na peklan ababaero. Tirain na uray painokim mabaliw, awan pilyen na nga lang uray sino. Basta nagblaus ken nagpalda, sige manso. Certified at chickboy ni Mang Boyet, patulan na uray anyat itsura na. Na minsan nga aldaw na buking ni bakit na. Ngadda sa bali akakidkidin na. Ay Mang Boyet na alakan, nagkararagken naglemengkan, ni bakit mo sarsaraken nakan, at dapay igyem na abadang nukumangamin dinepelam. Taarem mo ngaglaplapunusan, ay awan kumati problema, tatimigre nga asawam. Mang Boyet natangken ti ulo na, di agnakem muray palken ni bakit na. Gaputi arem na adi matetelan, ni Boyet kanayon nga madugulan. Ay Mang Boyet na alakan, agkararagken naglemengkan, ni bakit mo sarsaraken nakan, at dapay igyem na abadang nukumangamin pinepelam. Taarem mo ngaglaplapunusan, ay awan kumati problemam, tatimigre nga asawam. Ay Mang Boyet na alakan, agkararagken naglemengkan, ni bakit mo sarsaraken nakan, at dapay igyem na abadang nukumangamin pinepelam. Taarem mo ngaglaplapunusan, ay awan kumati problemam, tatimigre nga asawam. Ay Mang Boyet na alakan, agkararagken naglemengkan, ni bakit mo sarsaraken nakan, at dapay igyem na abadang nukumangamin pinepelam. Taarem mo ngaglaplapunusan, ay awan kumati problemam, tatimigre nga asawam. Ay ako Manok Boyet, binagbagaan ka lang anong gabi din eh. Ikantumat kaming mamatmatik ang nilulong na simpot. Deta, timagangganad mo Manok.